Wape erar nonolo Isiriamun ai nomonomo di kes kangoli karu. Isiriamun kesi Ekenyar ai sacha mumuka bit kosodete ai moro nepepeka inachana kech. Lo apolo kinita elipeshalo lo komiskiti ala apolo nikoi buga soroti jamia Ramazan Nazur lo aboy kit imam ngesi abu ikeunu. The day it's mostly for slaughtering. To slaughter animals. After slaughtering, you give the meat to charity to everybody to share. So today I'm expecting all Muslims to share whatever they are going to have whoever who has and whoever who doesn't have. Kosodi konye angoroda ineritos. Nello sanunu me eidi la poloni eidi lo era laitu sikunti ngitunga kere me mera kursan be mere sira no bon kere sinkitesu anyama eidi anunu me eidi lo Isiriamun karibu kere ni jasa sukere angora chotaiti be ipojo lo eidi kora ke nei bada ari lo apa ke nei tubitu bujo amne ke nei ba imolo konyo na ke nei bada kritirelo sai po yalama. Mimi napongeza kwa siku ya leo. Idi ya leo ni siku ya kuchinja, kila mtu achinje nyumbani kwake, lakini akichinja lazima ajue jirani yake. Girigiran lo Jumia Moski Mohamed Ayub ngesi abu isinyiko ikitunga kere ai morkikina ejasi ai nomonomo aparanina. Lolo era parana polonoi baka idi azuhia lemu mina sati atukunu no gota sports ground ai ni wana anuedo no bitolto tuna ali po miskiti legelegela so ne jamia na hada ile miskiti la polon tunga luipu kutokoto lailo ai miskiti la jamia miskiti duchu ida ona ili ada oneswala kwa na tukopana kiretu na losa iko nani aitubu ara jata la akile arabo amerike arabo jame pedotosi aitubu mo jame pedotosi aitubu ekame mboro kwa atangu ke nicha makita ido itubujo jo amor que de conical amor que de papel neighbors que de voda corona kituna lo kije japene no Kanuka TV East Solomon Ramu Koibuga Soroti.